Дем Победы. Дем Победы емес. Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 7 ноябрь 2021 жыл. Кайрадан Алтын базарындамын. Алтын базар Ош шаарында, Шейит төбөдө жайланышкан. Бүгүн сиздерге жаңы келген алтындардын баасын тартып көргөзөм. Саламатсызбы? Алтындар жаңы поступление болдубу? Ооба, жаңы бир жума болду. Кайсылар сепочкалары? Чынжырлар. Манеки, булар браслетлер. Браслеттер? Мына браслет, ооба. Булар кулончуклар, буларны 1 граммы 3,5 миңден болот. 1 граммы 3,5 миң. Жаңысы. Ношинилар 1 граммы 3300ден болот. Булар БУ да? Ооба. Ошондо мына канча грамм болот? Сиз көрсөткөн. Басы канча? Мына 5 грамм, 6 грамм чыгат, 22 миң болуп калат. Браслет 22 миң. Российский. Азыр российский алтындын граммы канча болот? 3,5 миң. 3500 грамм российского золота. 3,5 миң экен. Шулар канча грамм чыгып калат? Турциялар 3700. Турецкий золото 3700. 3700 кымбатыраак. Мына ушулардын бааларын айтып кетсеңиз, примерно канчадан канчага чейин? 55 миң болот. Мына 3,5 миңден граммы. 45 миң болот. Мынакей. 35 миң болот. Мына 10 грамм. 25 миң болот, 7 чем-то грамм. Мынабы 28 миң болот. Бу дутый сепчика, дутый иширилген. Октябрьская революция. Октябрьская революция экен, жетси. Ушулар эмне экен? Бу браслет мына. Браслет. Бу 17 миң сом болот. Граммы 3500ден. Бу билерик канча болот? Бу билерик бриллиант көздүү 40 миң сом. 45 сом. Бриллиант. Азыр неме ойлойт? Бу браслет канча болот? Мынабы? Бу грамм 3,5 миң сомдон 110 миң сом болот. 110 миң сом. 31 грамм. 110 тысяч сом. Мына булар канчадан башталат? Бу 11 грамм 33 миң сом болот, 3300ден граммы. 3300ден граммы. 33 миң сом, 33 миң сом. Булар дагы көрсөтүп койсоңуз. Булар шакек. Новинки да, жаңы келди. Ооба, мыналар новинки, мыналар союзовскийлер. Союзовский канчадан? Союзовскийлер мыналар, булар 20 миң сомдон баштап 35 миң сомго чейин. Мыналар бриллиант көздүк 25 миң сомдон, граммы 4 миң сомдон. 1 граммы 4 миң сом. 1 граммы 4 миң сом. Ооба, көзү бриллиант. Таштары бриллиант. Лоткаларчы мына? Мыналар 25 миң сом болот. Катталуучулар сурап жатканда Феруза дейби? Феруза көз, ооба. Кайсылар? Ал Бирюза көз мына. Феруза или Бирюза? Бирюза. Бирюза, да. Бирюза. Канча ушулар? Бу 15 миң сом. 15 миң сом. Буларчы бу? Мыналар 14 миң сомда. 14 миң сом. Граммы 3700да. 3700. Дерево и эмне дедиңиз? Алмазын деп коесаң. Дерево и алмазын 6-7 миң кулондар. Жемчугча арасына мындай алтын. 15 миң. Балдак сүйкө барбы? Мына балдак бар да. Канча ушулар? 15 миң, 14 миң, 10 миң. Кыргыз алтынбы? Жок, Россия, мына кыргыз алтын 9 миң. 15-14 миң ушулар. Буларчы? Мына бишкек 9 миң. Неге картатасың? Ушулар Россиябы бардыгы? Ооба, бар Россия. Мына гарнитуралар канча комплект? Мына 30, 26, 25, мына 20. 20. Мына жалгызданчы сөкөлөр? Мына 12, 7, 19, 8. 19, 8.
Детский секілді қанша алды? 4.000, 3.500. Бұл жақ қырғыз алтын ба? Қанша болып тұр қырғыз алтын? Грамма. 2500. Шулар примерно қанша басы? 8, 10, 8, 7, 7 жарым, 9, 10. Қайсылар Россия? Қанша шулар? Бар қандай да? 7, 8, 10, 15, 25. 7.000-ден 25.000-ге чейін екен, 7.000-ден 25.000 сомға чейін. Бірде жемчуг жоқ. Жемчуг жоғы. Қайсылар СССР? Мыналар қызыл көзілер бардығы СССР. Қанша дедіңіз? Бұларны граммы 3200-дан. 3200. 200, ошында қанша болады примерно? Примерно 15.000-дан 25.000-ге чейін бар. 15.000-ден 25.000-ге чейін. Мына лодкалар, белое золото. Белое золото с платиной это брилики. 25.000-дан, граммы 4.000-дан. Граммы 4.000. Қанша болады? 25.000-дан. 25.000 болады. А бұларды че, бұналардың басын? Мыналар 15.000-дан. Қайсылар шулар, Мыналар 15.000. 15.000. А бұлар че? Мынадағы 15.000 салмағы ор чисті российский. Мынау, 15.000. Ночь жанда мынау. Мына бұл? Жоқ, жандағы жоқ. Мына бұл? Мына бұл 20.000 российский. Мына көзі нече? Көзі жоқ 17.000 мына. 17. Жанындағы че? 12.000. 12.000 дедіңіз. 12. Так, мыналар қанша? Ағынан керек. Азыр мода болатқан. Мода болатқан. Келіндер үшін жаш. Келіндер үшін мынағы снежинка. Снежинка. Россия, золото. Жар птица. Қанша ушу жар птица? 40.000. Мынағы одноглазка. Тоже 40.000. Мынау, Чыралы. 40.000 дейді. Мынағы люстра. Люстра. 30.000. Мыналар Мына бар 35.000 комус. Комус 35.000. Бұл Мадонна 50.000. Екінші снежинка. Мынағы құяш 30.000. Құяш күн, 30.000. Мынау бар, аяғы соның 45.000 граммыға қарап болады. Қайсы қолыңызбен көрсетіңіз? 45.000, Мына жашыл көзділер. Бұл 35.000. 10 грамм. Жанындағыларчы? Мынау чисті российский 55.000. 55.000. Мынашылар қанша дедіңіз? 40.000 одноглазка. 40.000 бет. Құшылар қанша болды? Мыналар ба? Мынау 45.000 шәкегі менен, мынау өзі 35.000. Сөйкөсі бриллиант көзді, салмағы ор, нормальный. Мынау люстралар 45.000-дан. Бұлар тағы зор комплекттар, 12 грамм. 12 грамм, Мынау шуларды айтпадыңыз, Мынау российский, Новороссия 20.000. Граммы 3,5-дан тура келеді. Мынау 18.000. Тоже российский. Шәкек жоғы? Шәкегі менен 18.000. Мынау? Мынау. Мынау шу қанша болды мұны? Мынау 21.000. Сердечко, нет, башында тұр. Мынау? Мынау, шу. Мынау? Мынау? Жоқ, Мынау? Бұны пайы жоқ. Bir pay. Bir par ба? Мынау шу қанша болды? 25.000. Мынау, Мынау. Ставкасы жоқ, 25.000. 25.000. Мына сөйкі қанша ол тегерек? Тегерек бұл 11.000. 11.000. Жанындағы че? Бұл 15.000. 15.000. Қалғандары че мынау ряд? Агат Мынау көздер. 45.000 бриллиант. Мынау 37.000 бриллиант сөйкені өзі. Мыналар российскийлер 35.000-дан. 35.000, мына көзі қызылдары. Мыналар 20.000-дан, мынау 20.000, мынау 10.000, мынау 12.000, тоже старинный российский. Старинный, Мына ромбик бар екен ғой, ромбик қанша? Российский бе? Российский ол.
14 ming. Детский sökülür qancha oldu? Eskilar mana 4 ming. Bunalar 4,5 ming. Buna shariklar 4 ming. Bunalar 7 ming, 6 ming, 5 ming. Bularchi bunalar? Eng Eng pastdagilar Bishkek, Qirg'iz oltinda. Qancha bular? Buna 2 ming, buna 800 so'm. Buna 5,5 ming so'm, bunalar 6 ming so'mdan. Bunalarchi? Bular da Rossiya? Bular Bishkek, buna 2 qator Bishkekda. Buna 12 ming, 13 ming, 7,5 ming, 6,5 ming. Adresingizni, telefoningizni aytib qo'ying. Olsangiz. Yo'q, bu remont. 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 Altın Bazar. Şehittepe Altın Bazar. Nomerinizchi? 0555 88 13 79. 13 79 55 menen. Yaxshi.